Golom Milana Pavkova u finišu meča iz 11-terca fudbaleri Niškog Radničkog savladali su Čukarički na Čairu minimalnim rezultatom i četvrtom pobedom u nizu postali ozbiljan kandidat za mesto na tabeli koje sledeće sezone vodi u kvalifikacije za neko od evropskih takmičenja. Meč koji je odigran u katastrofalnim uslovima na terenu koji je više ličio na kaljugu nego na tranatu podlogu, odlučen je u finišu, mada ne bi bilo nezasluženo i da je meč završen nerešenim ishodom. Radnički je bio bolji takmac u prvom poluvremenu da bi u nastavku tempo i kvalitet igre osetno opao. Na prvo uzbuđenje gledaoci na Čairu čekali su 11 minuta. Stanković je sa leve strane uputio upotrebljiv centaršut u srce kaznenog prostora gde se najbolje pozicionirao jedan od najboljih golgetera lige Milan Pavkov i trzajem glavom sa nekih 7-8 metara odlično reagovao, ali je sjajnom paradom golman gostiju Belić izbacio loptu u korner. Samo minut kasnije nova šansa za Nišlije. Japanski internacionalac Ryota Noma, koji kako sezona odmiče igra sve bolje, oprobao je svoj udarac sa oko 25 metara, šutirao jako, ali pravo u čuvara mreže Čukaričkog, pa je rezultat ostao nepromenjen. Igra Radničkog na startu meča zaista je bila smislena i nadahnuta, a sve linije tima delovale su kompaktno i organizovano. U 17. minutu Radnički je u dva uzastopna napada ponovo pripretio protivničkom golu. Prvo je nakon sjajnog prodora po desnoj strani Aksentijević na petercu pronašao Pavkova, koji je bio daleko od lopte, te je loše reagovao, da bi 30 sekundi kasnije Arsić sa ivice 16-terca oprobao svoju levicu, ali neprecizno. U 22. minutu prvu priliku na meču imali su i gosti, koji nikako nisu mogli da nametnu svoj ritam utakmice, pa je kapiten i najiskusniji u timu sa Banovog Brda Nikola Drinčić u svom stilu zategao sa 30 metara, a njegov projektil je propisno namučio golmana Živkovića. Odličnu priliku za vojstvo imali su gosti u 33. minutu preko Ovusua, koji se našao u situaciji 1-1 sa golmanom Živkovićem, ali je čuvar mreže niškog tima pokazao zavine golmanske kvalitete i izašao kao pobednik iz ovog duela. Drugo poluvreme nije bilo preterano interesantno i sadržajno. Nedostatak tečnosti u igri falio je i Radničkom i Čukaričkom, a svakako otežavajuća okolnost bilo je stanje tranate podloge na Čairu, na koje je bilo iz minuta u minut sve teže igrati. U 59. minutu Radnički je imao najzreliju priliku za gol. Mrkić je sa desne strane poslao loptu na peterac, koja je prošla pored čitave defanzivne linije gostiju, a akciju je sve vreme pratio kapiten Jovanović, koji sa 3-4 metra uklizao u nameri da savlada Belića, ali je golman Čukaričkog uspešno intervenisao. Jedno od retkih uzbuđenja u drugom delu zbilo se u 79. minutu, kada je na centaršut Stankovića rezervista niškog tima Slaviša Stojanović glavom gađao desni ugao gola, ali je za pola metra bio neprecizan. I kada su svi mislili da će se meč završiti najnepopularnijim fudbalskim rezultatom, usledio je mat u 3 poteza niškog tima. Nakon centaršuta sa desne strane Mrkića, loptu je glavom na 7-8 metara od gola spustio Slaviša Stojanović, gde je dočekao Arsić i voleom pucao iz prve, a lopta je na putu do gola u ruku pogodila Puškarića, te je sudija Šegrt pokazao na penal. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Milan Pavkov u 88. minutu i svojim 13. golom u sezoni postavio konačan rezultat meča 1-0. Ništa, čestito bi vam na pobedi. Jednostavno imali smo mi neke naše šanse koje nismo iskoristili, imali ste vi. Ne bih puno analizirao ovu utakmicu, jer onako kad primite gol baš 88 minuta, onako malo sam onako ispražnjeni. Možda ja nisam dobro video i ne želim ništa pričati, ne želim da budem kažnjavan. Svi čini mi sudija svirao penal, znači bio možda po mom nekom mišljenju, možda mogu da svira penal pre nego ovo što je svirao. To je neko moje mišljenje. Ali kažem opet, sve čestitke Radničkom, ja vam želim sve najbolje, želim vam Evropu. I ja vam sad kažem unapred, vi ćete igrati Evropu, ja to znam i to je to, ništa više. Znali smo da će biti utakmica teška, igrali smo s ozbiljnim protivnikom koji je ozbiljno vođen i tako sam i sugerisao igračima, se mnogo ne zatrčavamo, ali da izađemo malo više, posebno prvo poluvreme što smo i uradili i mislim da smo tu napravili određene šanse, određeni problem Čuki. Čuka ima jednu lepu šansu u tom prvom poluvremenu, zrelu šansu, pre toga mi, Pavkov i Mrka, tako da otprilike drugo poluvreme dobijao onaj ko bude strpljiviji. Ja mislim da smo za nijansu bili strpljivi. Naravno da kad se faktor za 2 minuta zadnja da gol, da je faktor sreće uključen bio. I ja nemam tu dilemu, niti razmišljam na drugi način. Imali smo sreće, ali mislim da smo negde danas malo i zaslužili, da budem realan.
Četvrtom pobedom u nizu Radnički je prestigao Čukarički i sada je četvrti na tabeli sa 36 osvojenih bodova, jednim više od Voždovca. U poslednjem kolu pred zimsku pauzu Radnički će u sredu 13. decembra gostovati Radniku u Surdulici.